Kani gade Pati CCTV. Kasnong madan rating keberan new telik dong niki blog. Haka kadwai terek ulaber kelayo ya kejingerap da kitiar shed kisuki bat kewe kitiar da kejingno senyang jong ba lambol marngyang ubadai UMLA bat MDC barem kanong krem constituency. Haka ni gasngi haka jelang kabala pelong haka yang dorbas nong madan rating laidan langru urang bas nong uba i karkengor UMDC kanong tmai constituency uba latip lang karkengor kirang ba dong naki blog bat kidong jong kasnong madan rating kidurang ba kilong kami bat kisamna jong kani kasnong. Habakran haka jelang urang bas nong kamadar rating ulapan pau ya kejing sungo yo ba lambor malngyang balai rap lam ya kejing ki ba kasnong kaya kendo. Nalor kini kitiar uba lambor luno senyang ru syakani kasnong da ki top bat kumjo da kapisa ban pensna ya kijaka bo top ban punpoi bam kampaho syaki dong paper jong kasnong manarting. Nakalyang UMDC kini kathan uba latip lang karkengor ula ai khublai kerpang yu ba lambor uba kum ure urang ba ulai rap ya kakya kasyon hapo kasnong kathau. Uba latip lang karkengor ula angru uba kum UMDC ula penkre igi katu katni kidat ajing ram ki balamang na Khasi Hills Autonomous District Council badi ki ba an sapentrai kamno shen. Nalor kani uba latip lang karkengor lapan paru bakom kajai ben reuhi kandang bon ki ang ki kanun ki banha ban yakendo ki baha ban yakhonting kumbalong ya kemuda bat ke badon kam akhmat kalong kejinget teli. Kani gade Pati CCTV.